ni Kristo Jesus awan ken ka. Adang kaman adu makinabak na tumteng to ti tiempo mapukaw da. O Jesus agyaman na kimatak na luktan napateg nga darambas basulkut na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag itinayin langitan daydong dumalawuna ingat paiso ti biag ti maysama kumpunang a Kristiyano dumaw dawel dumakakisman ti tiempo ragsak tal na agtalinay panunot ken puso. O Jesus agyaman na timatak na luktan napateg nga darambas basulkot na ugasan puso ken panunot ingka dinalusan binaliwang ti banbanag itinayin langitan ngarut kapsat ko aklunem di tapuso bukutong anak di Diyos anamarswa ridaw day tapuso magtuk-tuk-tuk ko na anak ko luktang ket pastor ken naguma. O Jesus agyaman na timatak na luktan napateg nga darambas basulkut na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag itinayin langitan. O Jesus agyaman na timatak na luktan napateg nga darambas basulkot na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag itinayin langitan binaliwang ti banbanag itinayin langitan.